Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa United States nicyo gihugu kuri isi ya rurema gifite ububasha bwose 100% bwo kurinda amahoro no kuyabungabunga haba mu gihugu imbere ndetse no mu mfuruka zose z'isi. Gusa ariko iyo ushatse guhirahira ukarenga ugashaka kurengera ngo urenge ku mategeko yabo ntibatinda, ahubwo ako kanya bahita bakugeraho vana bwangu ubundi bakagukebura, kuko rwose kuri njye sinakwifuriza ko baguhana. Kuva kera na kare mu mateka y'isi hari ibihugu byinshi byubatse imbaraga zabyo zidasanzwe za gisirikare, ariko igihugu kimwe cyabaye igihangange mu gukora intwaro ziremereye zigezweho kandi ziteye ubwoba kurusha izindi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United States. Kuva nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, Second World War, Amerika yashoye miliyari nyinshi z'amadolari mu bushakashatsi bwa gisirikare kugira ngo ikore intwaro zishobora kurinda igihugu cyayo no gutsinda abanzi mu ntambara iyo ari yose bahanganamo. Mu bihe byinshi by'amateka intwaro zayo zagiye zihindura uburyo intambara zirwanwamo. Hari iziguruka mu kirere zifite umuvuduko udasanzwe, izishobora kurasa intera ndende cyane ziri mu nyanja cyangwa ku butaka, ndetse n'izishobora gusenya umujyi wose mu gihe gito cyane. Uyu munsi tugiye kwinjirana muri United States Arsenal, ububiko kabuhariwe bw'intwaro zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha yivuna abanzi. Imwe kuri imwe tuzivuga amazina, turebe n'ubushobozi bwa buri ntwaro, haba izikoreshwa ku butaka, munsi y'inyanja, hejuru yazo ndetse no mu kirere. Gusa icyo ngiye nabashije kumenya mbere yawe nuko harimo igisasu karundura cyarasirwa Washington DC ubundi kikarimbura nk'umujyi umwe wa hano muri Afurika yose cyangwa muri Aziya. Iyi ntwaro n'izindi ndi bukubwire biraza kugutungura cyane, gusa nyine biraza kugusigamo ubwoba bwo gutinya no gukomeza kubaha Amerika. Icyo usabwa ni ukureba iyi video kugera ku musozo, ariko kandi niba ari ubwa mbere ugeze hano kora subscribe kugira ngo inkuru n'ibyegeranyo tugutegurira bijye bikugeraho kandi bikunogere buri munsi, ubundi nawe ube mu muryango mugari wa Man TV. Nje ndi Sali Hasani, iyi ni Man TV, mbahaye ikaze. Ubu tumanje kunyuzwa muri Fort Benning hafi ya Columbus muri Georgia. Ubu twese turaba civil kabuhariwe, gusa turabanza duhabwa imyitozo ikarishye, ubundi dupasinge, twambare, twifunge, maze twitwa abasirikare. Afande wacu tujye imbere natwe tumukurikire. Aha ni tugiye ku rugamba oya, ahubwo tugiye kwinjira muri United States Arsenal, ubundi twerekwe igikoresho dufata izidukwiye kugira ngo n'urugamba riruza atube tayari nyine kururwana. Aha twinjiye mu ntwaro za nuclear, intwaro kirimbuzi. Intwaro ziteye ubwoba cyane Amerika ifite ni izitwa nuclear weapon. Mu 1945 Amerika yabaye igihugu cya mbere cyakoresheje intwaro za nuclear mu ntambara igihe yateraga ibisasu bya atomic bomb ku mijyi ya Hiroshima na Nagasaki mu gihugu cy'Abayapani. Ibi byabaye mu mpera z'intambara ya kabiri y'isi yose. Ibi bisasu byari byarakozwe mu mushinga w'ibanga witwaga Manhattan Project. Byari bifite imbaraga zidasanzwe ku buryo byasenye imijyi myinshi mu kanya gato nk'ako guhumbya. Uyu munsi Amerika ifite ubwoko butandukanye bw'intwaro za nuclear, harimo intercontinental ballistic missiles, submarine launched missiles ndetse na strategic bomber nuclear bombs. Ubwo nakoraga iki kiganiro muri stock yose ya nuclear weapons za Amerika harimo intwaro kuva ku 3700 kugeza ku 5177. Aha harimo iziteguye gukoreshwa, izibitse yewe n'izasuzumwa. Izi ntwaro zishobora kurasa intera irenga ibirometero ibihumbi byinshi mu kanya gato nk'ako guhumbya mu buryo bworoshye nko kunywa amazi. Aha zaswa ziciye mu kirere, mu mazi yewe no ku butaka. Uretse izi misile, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite indege z'intambara nyinshi cyane ku isi zikoreshwa n'ingabo zayo zirimo United States Air Force, United States Navy na United States Marine Corps. Aha twavugamo nka F-22 Raptor, ni imwe mu ndege z'intambara zikomeye cyane ku isi zakozwe na Lockheed Martin, zikoreshwa na United States Air Force, igisirikare cya Amerika kirwana mu kirere. Iyi ndege yakorewe cyane kugira ngo itsinde izindi ndege mu kirere kandi itagaragaye na gato kuri radar. Bimwe mu biranga iyi ndege ya F-22 Raptor ni strength, mbese ntigaragara kuri radar. F-22 Raptor yubatswe mu buryo butuma radar z'umwanzi zitayibona byoroshye, ku buryo itera umwanzi karinda imutsinzura itamenyekanye. Kabiri, ifite umuvuduko mwinshi cyane kuko ishobora kugera ku muvuduko urenga Mach 2, aha ni hafi ibirometero 2400 ku isaha. Gatatu, iri super cruise, aha ishobora kugenda yihuta cyane idakoresha afterburner, ikabika lisansi nyinshi kandi ikaguma yishe cyane.
cyane. Icyakane, iyi ndege super maneuverability kubera ko ifite ubushobozi bwo guhindura icyerekezo mu kirere cyane kurusha izindi ndege, bityo bikayifasha mu ntambara yo mu kirere. Iyi ndege kandi ifite radari n'ikoranabuhanga rigezweho kuko niyo ifite radari ikomeye ya ANAPG-77, radari ishobora kubona umwanzi ari kure cyane. F-22 Raptor ikunze kwifashishwa cyane mu gutwara misile zo kurasa indege za kure za AIM-120 AMRAAM, misile zo kurasa hafi nka AIM-9 Sidewinder, imbunda ya 20mm ya M61A2 Vulcan Cannon, ndetse kandi ishobora no gutwara bombe zo kurasa ku butaka. Ikindi wamenya kuri iyi ndege ni uko igendamo umuntu umwe gusa wayitojwe cyane, yatangiye gukoreshwa mu 2005, ikaba ifite inshingano zo kurinda cyane ikirere cya Amerika. Ubwo wahirahira yamubona mbere ikamusenya nyuma y'uko abitekereje. Uretse iyi ndege kandi, Amerika ifite indi ndege ya F-35 Lightning II. Iyi nayo ni indege ya generation ya gatanu ikoresha ikoranabuhanga rigezweho, kandi nayo akazi kayo ni ukurasa intego ku butaka, kurwana mu kirere no gukusanya ndetse no gufata amakuru yose y'umwanzi. Ntabwo ari izo ndege gusa Amerika ifite, ahubwo ifite n'izindi nka F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, FA-18 Super Hornet, A-10 Thunderbird, B-2 Sprite, B-52 Stratford ndetse na B-1B Lancer. Gusa ariko United States ifite amoko menshi y'indege z'intambara zirenga 20, ariko izi navuze hejuru ni izikomeye kandi zizwi cyane ku isi, ariko ntibivuze ko n'izisigaye wapfa kuzivogera uko wiboneye kose. Oya, uretse kuba Amerika yarubatse ubwirinzi nyabwo mu kirere, ibi ntibivuze ko uciye mu mazi rero byakorohera kubavogera. Reka da, kubera ko mu mazi Amerika ifite amato manini cyane y'intambara ku isi. Aha twavugamo nka aircraft carrier, amato nka USS Gerald R. Ford, ni amato manini cyane atwara indege z'intambara. Aya mato ashobora gutwara indege zirenga 70 kandi akagira abasirikari ibihumbi byinshi. Ashobora kugenda mu nyanja igihe kinini cyane kandi adahagarara. Kabiri, Amerika ifite submarines zigezweho zitwara ibitwaro kirimbuzi zibicishije mu mazi. Izi submarines zishobora kuba mu mazi igihe kinini cyane. Urugero twavuga nka Ohio class submarine. Izi submarine zitwara misile za nuclear zishobora kurasa intera irenga ibihumbi byinshi kubera ko ziguma munsi y'amazi kandi zikagorana kubona. Zifatwa nk'imwe mu ntwaro ziteye ubwoba cyane ku isi. Amerika ifite misile nyinshi kandi zifite ubushobozi bukomeye. Aha twavuga nka Tomahawk missile. Iyi misile ya Tomahawk cruise missile ni imwe mu zikoreshwa cyane n'ingabo za Amerika. Iyi misile ishobora kuraswa iva ku mato cyangwa submarine kandi igatera igitero ku butaka iri kure cyane. Amerika kandi yibitseho Minuteman III. Iyi misile ya LGM-30 Minuteman III ni misile ya nuclear ishobora kurasa intera iva ku mugabane umwe w'isi igatera undi. Iyi niyo nakubwiye. Aha kandi nakubwiye ko iyi misile Amerika yahirasa yibereye iwabo muri USA, ubundi igashwanyaguza iyi Afurika cyangwa Aziya. Gusa wigira ubwoba, ibi ntabwo Amerika yabikora rwose. Gusa icyo wamenya nuko iyi nayo ari imwe mu ntwaro zikomeye cyane zibereye mu bubiko bwa gisirikare cya Amerika. Muri tekinoloji ku ntambara, Amerika ihora mu ba mbere. Umva, ikoranabuhanga rya drone ryahinduye cyane uburyo intambara zirwanwamo. Amerika nayo rero yibitseho drone nka MQ-9 Reaper zishobora kuguruka igihe kirekire mu kirere kandi zikagenzurwa n'abasirikare bari kure cyane. Izi drone kandi zikoreshwa mu kugenzura ibikorwa by'umwanzi ndetse no gutera ibitero byihariye. Ku butaka, Amerika ifite tanks zikomeye cyane. Urugero twavugamo nka M1 Abrams. Iyi tank ifite ibisasu bikomeye cyane n'ubwirinzi bukomeye ku buryo igorana gusenywa ku ntambara. Amerika kandi ifite bomba ziremereye zikorera mu kirere. Izi ni indege nini zitwara ibisasu byinshi nka B-2 Sprite. Iyi ndege nayo ifite thrift technology ku buryo ishobora kwinjira mu kirere cy'umwanzi nayo itagaragaye kuri radar. Mu myaka ya vuba, Amerika yatangiye gukora intwaro zikoresha laser. Izi nazo ni intwaro zishobora kurasa drone cyangwa misile zikiri kure mu kirere. Gusa ariko ikoranabuhanga ryacyatezwe imbere n'igisirikare cya Amerika. Aha twavuze byinshi cyane mu bwirinzi bwa Amerika, gusa ubu ntabwo twakwirengagiza satellite. System za gisirikare zikoreshwa cyane mu gisirikare cya Amerika. Iyi ni system ibafasha kuyobora intwaro. Izi satellite kandi zifasha mu kugenzura ibiri kuba ku rugamba, kuyobora misile ndetse no gutanga amakuru y'ingenzi ku basirikare. Mu mateka y'igisirikare ku isi, United States yabaye kimwe mu bihugu byubatse imbaraga zidasanzwe mu gukora intwaro zigezweho. Kuva ku bisasu bya nuclear byakozwe mu gihe cya Second World War kugeza ku ndege za Thrift, drone, submarine na missiles ziremereye, Amerika yakomeje kuba ku isonga mu ikoranabuhanga rya gisirikare.
izi ntwaro zose zifite intego yo kurinda igihugu cyayo no gutuma ingabo zayo zigira imbaraga ku rwego mpuzamahanga. Ariko nanone imbaraga z'izi ntwaro zatumye isi yose ihora ishaka uburyo bwo kugabanya intambara zikomeye zishobora guteza akaga ku bantu benshi. Ngaho kanda like niba wakunze ikiganiro, maze ukore subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro byiza tubategurira ujye uba uwa mbere mu kubireba. Nje ndi Sali Hasani, iyi ni Man TV, ndabashimiye.